هر کسک لیوان گوتنان گهداری بکه و زانبه که به هستکی تجی اوین و جیان هاتن انی وساندن و جناف دلکی خمگین ده هرکن. فرهاد عچمو هرما هلبستا کردی یا داوی یا سترانه و یا کلاسیک به هستن خواه یه نازک مومنگش جیجی کی برفره به هلبستن خواه وی خستن و کاریبو شورشکید ناف هلبستا کردی دل دارخینه. دما هلبستوان ریزبند و پاشبندن کلان و سکاک و گاسینن ده بگاوین مست و گیج دخوینن روپلن جریدا هلبستوان نیه. عچمو جدایک بوی باجار قامشلو روج آوای کردستانیه. ده سال 1906 ده هاتیه دنیه. درچوی زنینگه ها حلبیه بشه اندازیاری شهرستانی و ناویوی به هلبستا کردی و هاتیه گریدان که به هلبست خواه بو یک جنافدارترین هلبستوانین سردما خواه. فرهاد عچمو دناف مالباتا خود جی جه ریزه بو و دانوستاندناوی لگل مالباتاوی تجی دلووانی و حس کرن بو. بمالبات آخر قلكي نرمبو وتبع حشيت كري إنسانكي هذا أبو تم لهالبست عقم قاتبو دواري هالبستي دبراستي كمالباتاوي من نكاري بو آلي كارياوي كرباج بر آستاوي ده هالبستي ودشاندي ده بلند بو برولو من نكاري بو آلي كارياوي نا بكراي. ده سال 1978 ده عچمو در باسی واره هلبسته بو که یکم هلبستاوی بناوی آخ زمان بو و پشتر عچمو بو خودانه 7 پرتوکن هلبسته که بناوی پشتی چه قیرینا یکمین اویناته زوزان ولاندک یک و دو ین تایبت بزاروکان که عچموج هلبستوانم پرکن بو ین هلبست جبو زاروکان نیوساندن. هر وها بصدان هلبست دوان پرتوکان ده جواندن و تیده مجارن اوینی و نتوی و جواکی پیشکش کرن. سرباری پرتوکنوی ین هین نهاتنه چاپ کرن. وک کردی بیچیایی جدست بیکا بربانگا دیروگی ده مینا دوست و حوالا کرد و چیا هوگری هفدو بونه. عچمو گلک گرنگی ده هلبست استرانه و هجمارک مزن جه هنرمندن کرد سود جوه یکی ورگرتن. سر لیستا و وان هنرمندان ده نمر محمد چی خوبو که هلبستا عچمو یا دست من بگره ساز کرو سترا. دست من بگره برخوش جیهان دا ام در کبن سر خانچیان دست من بگره برخوش جیهان دا ام در کبن. هر وها برایوی به هاشی خوشی هن هلبستن عچمو ساز کرن مینا سترانا قامشلو که یک جنافدارترین سترانن وی بو و تجار کون نابه. یک شیرتی کس نابجه جمر بوتن لقامشلو دل برات مستو گیجه لسر بريق از هلبستي وينا بكم استران من برهمك ددو هون لباشي يكم هلبستا وينا بوستران بدنجي نمر محمد شيخو براسي فرهاد بهتر بالايات كشاندن جبو هلبستا استراني وكو مالباتي جي ازوينا نزيكي هفدوون پیوندی می‌مونه زیادتر بون روز بروز جبروی که جی پرانی دستپیکا هلبستی یونانی ایبوستران من دستاوی توانا و من با آواز کردم. نتنه هنرمند محمد شیخو بها شیخو سود جهل بستن فرهاد عچمو ورگرتن لهروها هجمارك هنرمندين دي مينا خليل غمجين وعادل حزني صلاح أوسي وسعد فرسو واعتدال وصفقان وشيداء كو شيداء بتايبت هجمارة هري مزن جهل بستن عچمو كرنستران وزاني بو چاوا هلبستن هري خوش دست نشان بك وبيجا
د کۆچکردنا ڕەحمەتی فەرهادی عچمۆ دێ وەک هەلبەستوانێکی لە باژارێ قامشلە و خسارێک مەزم بوو لە هەلبەستا کوردی تایبەتی لە هەلبەستا کوردی ئاسترانی جبەر بۆ فەرهاد عچمۆ وەگم ئەو ناس کرد نویسکارێ هەلبەستا کوردی ئاسترانی بوو بێتر ji هەلبەستا گرانبووها ئاگخۆ فەرز دکێ لەسەر جیواکامە بەلێ دوا چەند ساڵێ داوی دێ خۆبەردا مەیدانە هەلبەستا ئا ڕامان و فکرێ ئا جیواکا کوردی و تێدە بسەرکەت ئەو ڕاستینە دوێ مرۆڤ ببێژێت بەشێکە ji berhemên Ferhadê Eçmo ji aliyê wergêrvanê Iraqî Salah Birway hatin wergerandin ji bo zimanê Erebî û hatin civandin di pirtûkekê de bi navê Fisûlil Hub wate werzên evînê. Ew jî di sala 2008 de ku yekemîn helbestên wê pirtûkê bi navê Eslak Şaîka bû wate torên bistirî û li gorî nerîna biraderên wî yê nêzik Ferhad heskirê neştîmana xwe bû û tenê bi zimanê Kurdî dinivîsand. يعني سر فرهاد براستي زمان لا أسچ بيجم سر فرهاد يعني فرهاد أسچ بيجم أزنكارم وي بنرخين وقت راس الدين هيدا فرهاد بري هرتشي عسكري قلي قبو عسكري نو توا كردي عسكري وجاية كردي بو أزوكم روبكي نزيك جيرا وهذالي وي چندي صالة براستي تشتا اوی جارج مرد بود و خوزی تمنی مدریج بانیکاری با ازوید نامه خود داوی بکن. فرهاد عچمۆ di pencereyeka welatparêziyê re çavdêriya milletê xwe dikir û çavdêriya xweşbûna xurista û ciwaniya xurist û spehîtayiya welatê xwe dikir û helbestê xwe li ser wê bingehê hûnan û ristin û pêşkeşî milletê xwe kir. Ne tenê wilo فرهاد خواست نتنه بدنگی خواه هلبستی خواه بگهینه ملتی خواه کلاوی ندشکست خواست بدنگی هنرمنده دناف دنگی هنرمنده را دناف تیلن طنبوره را دناف شناندنه موزیک را و هلبستی خواه بگهینه ملتی خواه Ferhadê Eçmo hejmarek xelat di jiyana xwe de wergirtin وەکو rêzgirtin ji berhemê wî re ji wan xelatan jî xelata yekîtiya giştiya nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyê û ya yekîtiya nivîskarên Kurdistan Sûriya û xelata Nûreddîn Zaza û ya Mele Ehmedê Palo û ya peymangeha Bedirxan ya zimanê Kurdî û hejmarek xelatên dî mîna ya peymangeha Cegerxwîn û xelata Cegerxwîn ya behremendiya nivîsandinê. فرهاد عچمۆ نەتەنێ وەکو هەلبەستوان یان نویسکار تێ ناسکردن لێبەلێ وەکە مرۆڤێکی هەستیار دلسۆز و پەروەر دەهاتە ناسکردن ji ber vê yekê helbestên wî bi wateyên hezkirinê bi wateyên mirovayetiyê gelekî dewlemend bûn. Ferhadê Eçmo ne di saxbûna xwe de ne piştî ku çû ser koça xwe jî ew guhdana ku bi rastî li gorî bejna wî bi pê nehate kirin. Ji ber vê em dibêjin îro Rojavayê Kurdistanê gelek hunermend, gelek rewşenbîr, gelek dahênerên weke Ferhadê Eçmo hene lê hayê kesekî ji wan tune ye. Daxwaz ji vê civakê ji tevgera siyasî ji kesên ku dikarin bi rastî li kêleka van hunermendan, li kêleka van nivîskaran, li kêleka rewşenbîran rawestin û rolekê bidin van kesên ku dikarin karekî gelekî baş bikin ji vê civakê, vê civakê pêş bixînin. کانی پور من کا هر دو ابرو کانی کنی دین لسر لیون رو کانی جوانی تفبو پیتو دو گلو هر نینک دبی جاف بو ازو جان خواه هنا دوست و یار محل و شاندن سینور و دیوار دائم گش بکن شبن زیز و سار هیوین بئکلین مکرن گوهار
دو بوهارا برهمآنینا خویا هلبسته ده کو نیفساندنین عچمو ببون دریایک جواتین بالکش و نه دوباره کری و به مخابنیک مزن عچمو را سری نخوشیا هری گران هات او جی شیر پنجیا سری بو. پشتی تکچونا روشا فرهاد عچمو یا تندرستی فرهاد بریا امبولانسه که تایبت هات و گوهستن جبو نخوشخانه یک هولیرا پایتختا هریما کردستانه کود سلاداریا هریم چاره سریا پزشکی یا عچمو لخوا گرد و پشتی انجام دانا نشترگریه که هستیار عچمو جارکدی و گریا باجار خواه قامشلو کو عچمو پیشتر گوتو بو کو اگر هون من لکولان باجار قامشلو نبینن سردانا گورستانه بکن هونه من ببینن کو بخاکا ولات خواه گیره دایی بو. قامشلوکا من دما دستان بیش تدبینن لهاواکی دستان دمن توز گرتی دچرینن لبر بجنا سرپیهاتین دا دکن قربان دکن گوری دکن حیران ودادینن قد از بوم بینجی و بین سالی اش مرینێ ناترسم جبەر ئەزانم داویە مرینێ ڕازانێک خۆشێ لێ تشتێ ئەس حاجز یێ لە پای من وێ تەڤ بگرین بگەر شخۆ و برێمە و هەواڵ و دۆستیمێ ئەس هێویدارم ژیان شملەتێمێ تەڤرابێ هێڤیابێ شملەتێ کورد تەڤیرەبێ ژیانا من ژیانا من ئەڤوو چەند ساڵ دووری هێڤیا ڕاوستیایە نە ئومیدەک نەخوەزیەک li pêş çava nexuyaye vedenga êş û nalîna ji ezmana negehaye jînek xweş e gulek geş e çendî reş be pir buhaye. تەوی وەرگرتنا هەموو ئەگەرێن چارەسەرییا پزیشکی لێ نەخۆشیە فەرهادێ عەچمۆ گرانتر بوو ji karînên laşêwî û wê nexweşiya kujer Ferhad ji nav hezkiriyên xwe revand û di heştê heyva şeşan ya sala 2017 de Ferhad çavên xwe ji bo cara dawî dan serhev û nema vekirin. Bi omîdên xwe mirinê dimrînim tirsa ji sibe ez dilorînim geh ez perwanim geh ez nesrînim kefenê sala ez diçerînim. Bi dilkî zêrîn jiyan min boran ji kelha şînê şadî min revan li bay rojên tal hêsrek min baran çerxa felekê wek xwe min geran. Evî najînê evî najînê piştî wê şînê bû hêz û derman ji bo birînê ji nû min xweda destê vejînê çûn ji bîra min çûn ji bîra min gavlên nalînê. براستی وقتی که روشاوی تندرستی نباش بو مالبات تفی برایوی آلیوی ناکر و لورجی و الهرمی جی
کەسکی تەقسیری نەخستێ دێت هەڵا ئالی وی ناکرد و ڕاستی گەلکی پێرە عەزبین ژ ئاری نەخۆشیاوی دێ ژ بەر نەخۆشیاوی زۆر بوو و ئەم نەپۆشمانن سەروی عەزابی دمە پێردیتیە بەر هەلبەستوانکی بلند بوو و هێژا بوو کە ئەمزێدی ولۆژی پێر بە عەزبیانە و گەڵا ژیانە خۆشدەستدا بڕاستی ئەم گەلکی غەمگین بوون هەلبەستوانکی وەکوی ژناوی ملەتی چوو و ئەم بهێڤینێ گەلک هەلبەستوانێ وەکوینا ژوی ملەتی ڕێ دەرکە. هەموو مرۆڤ چاوەریە ڕۆژێکێ دەکەن کۆوێ تێدا دەبن خاکەکە ساردە بێجان بێنە بن ئاخکردن لێ هەموو مرۆڤ بووەیەکێ ناوێوان لە دنیایە نایە بڕین ji ber ku kesên ku ber hemû navekî zêrîn li doxa bihêle namre û Ferhadê Eçmo yek ji nemiraye. Şêrîn Kîlo Ark. Heger jiyan bibe derya evîna te bi min pêle heger viyan bibe tembûr evîna te li ser têle heger buhar bin ax bibe evîna te xaç û gêle di nev pencê êş û xewna evîndarim min nehêle.